Ino niyo nyumba iria MCA wa Parkland Jayendra Malde arakorete mwene na kumwira ati ni gukorwo ikimomorwo amwire mugunda-ini wa thirikari. Na uguo akera mwene amuhe ihakiria ciringi mirioni 5.7 nigetha amuteithiririe ndikamomorwo. Undu uria uratumire mwene Rahim Chatur kuoya ikinya ria kwaraniria na gavana wa Nairobi Mike Sonko kwenda kumenya wega kana nyumba yake ni kumomorwo. Thutha ucio ruhonge rwa kuhurana na ngukumio guku bururi-ini rwa EACC ruramenyithio kuria maabitha ao maraigire mutego na maranyita Malde akiamukira mbeca iria aretitie cia ihaki. Mbeca iria irari igayanwo gatagati ka MCA 19 a kamiti ya watho na kihoto ya bunge ya Nairobi kuria o MCA araria mukire ciringi 300,000 nigetha matetere mwonjoria uyu. Kunyitwo kwa Malde gukite thiku nini thutha wa mwonjoria Praful Kumar kunyitwo na gukinywo igoti-ini mwena wa Mombasa na mahitia makwenda kuhaka gavana wa Nairobi Mike Sonko nigetha hetokirio waki wa mukawa wake wa Grand Monal uria urari mwena wa Gigiri guku Nairobi. Thirikari ya Nairobi ni ikoretwo na birigiceni ya kumomora nyumba ciothe iria ciakitwo migunda-ini ya muingi iria ihahamitwo ni andu kiumbe, na mwena wa Parklands ni umwe ugukorwo kihutio ni umomori ucio gukirikana kuri na nyumba ciakitwo migunda-ini ya muingi. Every public property, whether in the nature of movable assets or an immovable assets such as land, like where we are, shall be repossessed and put to the use for which it was essentially intended for. Undu uyu uhanikite oriri thirikari nene ihotorete na ikanyitithia thinga bara ya ngukumio kuria rugamiriria nene ahonge cia thirikari na kambuni cia andu kiumbe makinyitio igoti-ini ni undu wa kungumia mbeca cia muingi. Ica ikuhi ni mubunge wa Embakasi North James Mwangi Gakuya agikora haceke thutha wa kunyitwo gukirikana ni ungumitie ciringi mirioni 40 cia kigina kia ukuria wa matura. Riu Malde ahingiritwo ceceni-ini ya borithi ya Kilimani etereire gugakinywo igoti-ini muthenya wa mwambiririo kiumia turorete. Handu-ini ha Kameme TV, Njita Wanjiko wa Wanjiko.